دووبارە سڵاوتان لێبێت. بابەتی سووریا و ڕۆژاوای کوردستان دۆخێکی گرنگ و بەرباسی ئێستەی سەرجەم میدیا جیهانیەکانە. سووریایەک کە لە پێشدا چەقی ململانیەکانی زۆربەی وڵاتە زلهێزەکانی جیهان بوو، ئێستا بەرەوچە ئاقارێک هەنگاوانێ. سووریایەک کە پێشبینی دەکرا ببێتە سەنتەرێک بۆ جەمسەربەندی جیهانی، لە ئێستادا لە پاش ڕووخانی ڕژێمی ئەسەد چی لێ بەسەردێ. سووریایەک کە لە ئێستادا دەسەڵاتێکی ڕاگوزەر بەڕێوەی دەبات، ئەو دەسەڵاتە لەلایەن چەند کەسانێکەوە بەڕێوە دەبرێن کە پێشتر خۆیان داوا کراوە بوون. لە ئێستادا سەرجەم وڵاتان سەردانیان دەکەن، خۆشیان پەیوەندیەکانیان برەو پێداوە و سەردانی زۆربەی وڵاتان دەکەن. لە نێو ئەم سووریایەدا هێزێکی کاریگەری یەکلاکەرەوە و جەنگاوەری بەهێز کە کورد بوون لە نێو سووریادا هەن. کورد پێکهێنەرێکی سەرەکی حکومەتی داهاتووی وڵاتەکە دەبێت یاخود نا. کورد یەکلاکەرەوە بووە لە ڕاوەدونانی تێرۆریستانی داعش، هاوبەشێکی ڕاستەقینە و بەهێزی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بووە و سەرجەم وڵاتانی جیهان بووە لە ڕاوەدونانی چەکدارانی داعشدا و بە ئێستاشەوە سووریایەکی پارێزرا و بە تایبەتی ڕۆژاوای کوردستانی خستۆتە سەرپێی خۆی و پارێزگاری لە هاوڵاتیان دەکات. کورد لە داهاتووی سووریادا چی دەبێت و ڕۆڵیان چی دەبێت، چ کاریگەریەکیان دەدرێتێ و ئاخۆ بەو ڕۆڵەی داهاتوو قایل و ڕازی دەبن. ئێمە کۆی ئەم پرسانە لەگەڵ بەڕێز ئەحمەد سلێمان کە بەڕێزیان جێگری سکرتێری حیزبی دیموکراتی پێشکەوتووی سووریان تاوتوێ دەکەین کە بە سوپاسەوە لە قامیشلەوە لەگەڵمانە. کاگ ئەحمەد سڵاو دەبێت. من مەبەستمە بزانم ئایندەی سووریا بەرەو کوێ هەنگاوانێ. gelek spas. سپاس بۆ ئامادەبوون. ji bo te û herwajî Kursat News û temaşevanan. Bêguman Sûriya ket xwe piştî roxandina rejîma Esed yanî ket qonaxek yanî ew qonaxek nihe lê ne wek hêviye xelkê Sûriya guhdartinekê di ber jiyanek demokratî di ber bi welatekî xelkê Sûriya bi tevahî di nav rola xwe bilîzin di nav pêşeroja Sûriya de di wî alî de yanî hêzek îro hatiye li ser destelatê carekê di nav xwe de jî ew problemê wê hene. Adinê jî dîtinê wê ji bo Sûriya yek alî dene, aliyê xwe yanî dînî dene û em dizanin pêşkû jî hatin ji bo wê ne jî ew bi xwe pirsgirêkek mezin in pêşiya xelkê Sûriya. Lê li aliyê îro di nav xelkê Sûriya de jî her alî de piştî 14 sala ji şer û kuştin û malwêrankirin û xerakirin rastî miletê Sûriya bi hêviyek yanî ev derfeta çêbûyê Sûriyek nehbê ava kirin. Sûriyek li gor rewşa giberê têr derbas bû karibin yanî Sûriyek ji bo xelkê Sûriya xweşîk be, hundirê Sûriya de aştiyek hebe. Wilo jî Sûriya derdorî xwe jî karibe necê yanî wek divê jî guftûgoyê be ya xerakirinê be. Ev bi rastî îro em dibînin heta û hêzên navdewletî têk alîkar bûn bi hatina wî re. Wilo jî dewletê Erebî tev de metirsiyek mezin de nika wê ev rejîm bi ku dihere wê gelo yanî wek dîtinê xwe li ser hatî ava kirin ew bi xwe yanî ji bo pêşeroja Sûriya ne tiştekî dirist e. زۆر باشە. ئەم هەموو هیوایی کە گەلی سووریا بۆ ئایندەی وڵاتەکەیان بەدیە، ینی ئەم هەموو ئەمەل و ئایندەی کە لەسەر وڵاتەکەی خۆیان هەڵیان چنیوە تا چەندە بەدی دێت، ئەم هەوڵانەی کە لە وڵاتەکەدا خراونەتە گەڕ پێ ئەچێت ئەم لە جێی خواست و ئەمەلی هاوڵاتیانی سووریدا بێت بە تایبەتی کورد. بێگومان ne ev emela xelkê Sûriya bû, ne emela Kurd jî bû. Yani Kurd dixwast destelatek bê karibe ew problemê di hundirê Sûriya dibe di ber çavxwe wek rejîma Behs gitim cudatî û dijatî di nav xelkê Sûriya de ava kiribû li ser yek alî hatibû avakirin di aliyê xwe netewî û
نتوي برست دجيج بو وناجي يعني هيبيا خلقي سوريا دنابوان تجي هيبيا كرد دسلاتك بيك باوريا بديمقراطية بي باوريا ويك سوريا ولاتك حضاري بي سوريا دستورك نهلي بي أفاكرن اف يعني اف دستلاتك إيرو هاتي حتى أنا قلت لي يعني وقت بالعموم حيا أنها أرينين باش الخلق يعني بس هي بياخلكي كاغلو ويتشاوا اب مسألتك براتيكي دي افايا بنسبة كردجي ندياري بنسبة خلقي سوريا جي ندياري بنسبة سوريا جي يعني رنگ سوريا نا او رنگ جيك آلي بپشتی 61 سالي يك آلي دهات دستلات و إيرو ديسا بردوام ببش آلي كي دي برنگ كي إيجا ديني مشاكل قل بيشاوينا وقال لكي برتربن وإما ديتنا مجي وقال كي زحمت بأب مسألة بردوام شي ببه لي هيبيا كهيد ناف خلقي سوريا دي بأب شعب ديريا ناف دولتي ولوجي دولتي عربي كاربن آلي كاربن يعني هاگر اف دستلات بيجي بر باجون برگ دوی هفبشیت پیدا ببه يعني هر آلي جي خود ناف و مرحلة گوهستنه دد ناف بناف بي و بكي رنگكي جي استقراري و آرامية دوی مرحلة دي او هيزن سوري او آليين سوري هاگر بيك هاتي بن قومي بن ديني بن سياسي بن دوی قش جي خطيت ببينه و او بوي آلي فشارك مزن لسر بيري جيبي هاي براستي ام بهفينك افري جيب بخوش يعني ولو بده برچاوي خو بخواز شريكي دستلاتا سوريا به دوی بده برچاوي خو چاوا کار به الكي تبل كاري خو حتى انها يعني نولوجي ام بيجن زرارك مزن اني بيشيا خلقي يا تعداك مزن لخلقي كريه يعني او حقيقه او جينوي هناك مشاكل جوج لهناك دبر هنا يعني بتري خو جهين النا سر روي اوي دناف كرد ودناف ريجيمي دا افاق ايرو يعني هين او شر چه نبويه رونشتنك جي چه بو اريني بو بردواميا باندان وستندنا وهيبي او جي او برسكريك الدفري ما مشكلات كردي بمشكلات دفري بريك سلمي چاره سر به زۆر او باشە لسروي هر دو الياج کاک تكسكريه ئەحمەد ام بهيفينك بەڕێستان يعني وەکو جێگری بيشدار لي سکرتێری براستي حیزبی تشتاق بيدر دیموکراتی پێشکەوتووی سووریا هەمان ئەمەلتان هەیە بۆ ئەو ڕەنگەی کە خۆت ئاماژەت پێکرد لە داهاتووی سووریادا وەکو هاوڵاتیان کە ئەمەلی بۆ دەخوازن بەڵام لە جێی ئەمەل و خواستەکانیانە نییە بەڕێزیشتان هەمان دید و بۆچون و خوێندنەوەتان هەیە بۆ ئایندەی سووریا؟ اني از بيجم يعني ام ناس كن اف هيس چنه ام باش تي دجيج او برسكريكي لبيشيا وينا قالكي زيدي يعني امكانات وطاقات دي دستلاتين وبان جروبان اف يك دو يعني دست وردانا بريد هندري سوريا ذهبوا ايرو برنگا كي دي او دست وردان شد بتايبت رولا تركيا رولك يعني نقرنيه نجبو خاطري بيشروجا سوريا و تايبت جبو خاطري كرد روشك خراب دد بيشيا خو گچاوا كرد نبستاتو يك دندري دبري دد كرد نكارب يعني جي خو ببين رولا خو ببين دوان دانو سندنج بو اوا کرنا سوريا او جي يعني پرسكريكا ك لي هما وقت دجي ايرو او پرسكريكا كردي ولو جي روشا سوريا وكما قلت يعني دباوريا مد اف جبر گرنگي وخطريا روشا سوريا نوك وان دولتي دنن افايا يلو خطريا كويل سر عراق هي هاجر ابروش شار سر نبي سر اردن هي سر تركيا هي سر لبنان هي ولو جي دريج دبا حتى او دولتي عربي بتايبت دولتي خليج يعني قالك وقت بيجي ترسك مزنق اف رنگ سوريا استقرار نبي وبب شرك نابخوا يعني نتني سوريا بلكي حياة جهان تبدأ وتيك روشك خراب دجبر روشا خراب كمني دندري سوريادي کەواتە پێشبینی ڕوودانی ئەم جەنگە ناوخۆیە دەکەن کە بەڕێستان ئاماژەت پێکرد یاخود نەخێر بەدیوەکەی کە پێشبینی چارەسەرەکەن؟ لا يعني ام بهيفينك انه اف مجتمعي دولي رولا خو بليزه بس ويعني حياة شي درجة اف جروب بخوجي الي كاربن يك يعني جبلا وبليفي تشتيجي وندزانن يعني ريجيمك شو لا يعني راست شكست بس او هيزم بيف جريداي او استخبارات او قوتا وينا دناف خلكي تجي يعني
ئیرۆ بەلکی کارێکی دیکە گچلۆ کاربە ئەستەنگیال پێشیا vê rejîmê yek di do Êran bi xwe jî rolekê dilîzî van mesela nehêlê çareser bibe Tirkiye bi vê destwerdana xwe dixwaze bibe wek divê ji desthilat hindirê Sûriye de ew xwe dibe cê pirsgirêkekê yanî wilo jî rêdana ji bo xatirê dewletê Erebî yan em bibêjin Ewropî belkî rêl pêşiya wan jî bêgirtin heger bi wî alî de here tirsa mezin dîsa şerekî navxwe di nav van grûpa xwe bi xwe de ji ber tiştê di nav wan e îro yanî wek divê ji fişarek li ser wan heye karibin bi hev ridan û sendinê bikin bes ji bo pêşa roja Sûriye avanan nikarin heya dawî berdewam bikin bi hev re xîlafatê wan gelekî pirin û tirsa wê tirseyî şerek di nav xwe de çê bibe ew şer ne tenê di nav wan de îro deverê Elewî, Dirzî, Kurd pêkhatiyên din di Sûriye de Mesîhî evana giş yanî ev rewşa ev dixwazin kêrî Sûriye nayê nikare Sûriye desthilat bike ji bo wêne jî tirsekî têkeve şer de heger bû şer mujtemeyê dewlî rêk jêr nedît û çareserî û fişar neda ser wêne bibe bi rastî şerekî navxwe bi sala dîsa xelkê Sûriye nikarin jê xelas بەڕێز کاک ئەحمەد یعنی خۆت ئاماژەت پێ کرد وەک ئەم دبیزی جی حتا ئەو بەڕێستان ئاماژەتان بەوە کرد کە پێناچێت بەم شێوەی ئێستا ئەم دەسەڵاتی حکوومەتی سووریا بەردەوام بێت ئەگەر پێناچێت بەردەوام بێت بۆچی کورد مامەڵەی لەگەڵدا دەکات و گفتوگۆی لەگەڵدا دەکات ئەگەر بەردەوام نابێت چۆن وڵاتان سەردانی دەکەن زۆربەی وەزیرە بەناوبانگەکانی وڵاتانی گەورەی جیهان سەردانی دەکەن و خۆشیان پەیوەندیەکانیان خستۆتە گەڕ سەردانی وڵاتان دەکەن لە نێویاندا وڵاتانی عەرەبی چواردەوەر بە عێراقیشەوە و تورکیاش بەێ ئەو بخوا ینی تشت ڕەوشێک هات دیتن نەل گۆر ینی وەک دەبێژێت تەوەقعاتی ڤان دەولەتان نە ئێن عەرەبی و نە ئێن دەولیژی ینی ڕەوشێک دی سووریا دچێ بوو وەک عەرەب دەبێژن ئەمر واقع دیفاکتۆ ئەف دیفاکتۆ ئیجاوێ چاغێ ئەف دەولەت جی ینی نەچارن گپێر ئالی کار بن کاربن ڕێکێژێر ببینن ئەڤەیان نایەوێ واتایە وێ بهێنن ji xwe re bêguman wê her alî wê muhawelatê xwe bike yanî nehêle rewş xerab bibe fişarekê li ser vê desthilatê bike karibe xelkê bike şîrîkê xwe û karibin ew jî ferçak bin ji vê desthilata dindirê Sûriye dir nerîna wan jî ewa wan jî lê em ji alî xwe de wek Kurd ême yanî wilo dîtina yanî aliyên Kurdî em nebin pirsgirêk li pêşiya çareseriyê em ê alîkar bin heta ev mesele çareser bibe yani alîkarîk jî bi Kurd re têkirin dewletên Ewropî îro baş alîkariya Kurda têkirin helwesta wan li alî Kurd çilo Kurd bên parastin wilo jî ew netewên din dînî yan isnî bên parastin ev di xidmeta yanî pêşeroja Sûriye de ev dextaya bû alîkî dibajo ev rejîm nikaribe yanî ji dest wê derkeve illa xerabiyê bike û bêguman di nav wa de jî hene êvok dixwazin yani bajon çêtir em ê bi hev re alîkar bin nehêlin Sûriye dîsa xerab bibe û berdewamiya şer زۆر باشە بەڕێز ئەحمەد سلێمان جێگری سکرتێری حیزبی دیموکراتی پێشکەوتووی سووریا سوپاس بۆ شۆڤە و ڕوونکردنەوەی بەڕێستان